Omungwano yomo omusai bwe myaka igatwa narenge chinsemo chesiko kali nsemo chesiko ngona kuumira na balenge yani ngona ku chat balenga so mutandao no munyaruko yomo finally igaikira bona se batagete kuchikumirana mungwano nabwo adachibesa sana ari kumulinda sana musubati yande ika happen kwamba baigwananire kabisa mbake birengerera byo kunyomana byakire bone gaikirenga ki umumuroyo atagitego kigo travel go cha Kenya airuruke go cha Kenya then bacha kumira no munyarukoyo kwa bahati mbaya umunyarukoyo garenge HIV positive mungwano no mu Kenya no mu Kenya munyaruka gare HIV positive naenda amanyetebo okay mungwano tavuga ati ujumbe hiyo wana toro chinkumira na bali nekero bakumirana munyaruko yogo yarenga achikumuya lakini wali airport goro airport lakini bonda chiti kumuye gabidi amuganyase ale kumuganyira amotebinga gagi muberone tuli muya tiganko ganyira ayenchuo linga munyanga nyangu wake naboda betingi kawo munyaruko yogo gake sabunga mungwano yo ogocha the first thing akokora goikatake tobe tested tujue hali yani kolengana na common sense yaye conscience yaye kama tabingo mungwano lyogocha goikatake torengwe ngakinda hakore gakiti insirio mungwano ye kiagara no mungwano bwate nibo naende ndidio bari kagonsira naenda I don't want to lose this man amwanjete Am the being HIV positive doesn't meaning of no mwali bugima. Wano mungwano ulia gacha. Wakaumira no musubati ulia. Lakini musubati ulia konyulirie ke orosirie deal gete no munyegitali. Nga ini kesi gakiko mungwano yarata getu njiraniro rankonye tamanya my status. Musubati ya kevereli munyegitali akamate tutatafuta mbinu. Leta ngapi? Leta 30,000 leta 30,000 Mzwadi uliaka ebe akamatayichiwe sanchiri problem kamubuato kereli busarasini na ande indidi gape ninga baachire bachiko ba tested ya salia bwana Italia gako bochebwa yabuna agete umungwano uliaka ba convinced nga Mzwadi ulimbu yale no musacho ulirende rembu yale nge kawaida rembu yalengi tata bona bakolero muswati ulia enkoleko na kumwaka lakini rende akatwara bole munga bono gando che naeta lakini tata munyagitali ulia ebirengere bikamusumbua sana nekibesiri aire 30,000 libono bagukura bakolere bende mayete kumwakore kuroso munyagitali nkogenda mule munyagitali uli umayete bwana akachikolengere lia karangiri mungora kabaka Madana kuligiri my brother ndo chinga nae bono na rocha asekete kara injuangu just a second kindly just a second no is like nakujua no ndo chinga ni nkoroche boli kara ira nangu just a second kindly ndo chinga bijono muswadi oli bana tajiti ko piki bwango akarengere ngande ba manyana ara ruesi muswadi tajiti ko ira na bono is like 2 meters na bata igugenda gukono mungwano liyo kuirana munyagitaro liya kamotebia kakiendugo yane enkoro yane yangire ngegento ndakore ngeko ngamuremba ze miaka yane yonsi musubati yo igale HIV positive so in case of anything okay ne information nako egentora yekorera timanyitira kini na harako ile ujumbe egentante beti nante beti tokorega naiga chibesa ngete each no she give me 30,000 each chibesa each tinji tageti onda edengo chie umurori ogostoka ngakai omae taka sinyuko yana enkore kumwaka ngakai kieke chibese chako ngani chiakirene naende como te bino
bono daktari bagokonga chibesa ichio inche bono na komente asoko ba ese koba sinsia bono gotebe kene unyore nga tarige kono omonto koba HIV positive na bago barakini nigotemire tinga no boheri bwobugima ikiagera management nero na utaishi tu maisha mazuri na marefu wanaishi nayo maisha yanaendelea miaka mingi miaka na mikaka abantu bamenyete buya kabisa management ikiagera abantu ngonyora bale bini accidentally batamanyiti n'ichinjira n'ichinyinge it doesn't mean abantu kuikaba baba umuntu mayakonyora uburwaire no we have many ways ungwana oli bwana akasinyo bona chibesi cyo yakonga ngikokara munye yakamatanje tionga besa inche ndaite nkoye chikere emission nachiere tu naye korete nkayikiranira kini nahandi naye sanzo irekera nagotebiri ujumbe iyo bono chibese chi naye nkoa kurata kuchitumeke gose nayo raro renge kiokora bono ikina kintu ndaitonsi bora sokora ne chibese chi nakorera mamocho lakini naye ndongabirani nanda gagyoerera ne chibese chi mungwana gatwara bukurekanu ando kuliya gukabake ngaende ne chibesa gusakore naki daktari akamutebi no bro the best thing you can do aye onkonye genda ne chibesa ichi akamwashiri ko ngachibesa dia ko ngagenda ne ichi mungono leka chibwata chibesa chiria ngiri busarasini chibeka muka kanda akanyira ali busi Italia kairana kigima agasieka kliniki ya kagenda sajide kuchia karasieka ake karagenda busingi okolengera likia beto ntebyo mugano wane kero bagenda busia umumururi akairana lakini umusubati ulia akamupima umanyete facial expression sinchibwatera bochikweresa a lot body language okuchikulikira lyatebanga no ngaki darling ngaki wache nchi kiaba no akikuwairuraiga no roboti ndo nanyore kuruka rutare nguru yera kinene timbwate mochanda nera tajete ko moro kimiri odire nanyore kuruka lakini nende amangana ye mechima buru na bere bakagenda umubogani oyomo kera bagenda umubogani oyomo mayete mungwano lyakagure ndagera ni chibese chiri aye tubona akamwe gajisanzura aka make sure bakorire baragire ndagira yonse ndagujitiringa chikaira ni 30,000 chikaira chiara bakachikumungo ro kaligere liensa otherwise konya chia muitire konya chia mukoli tabati gato chiri bagachiria ngono leka chikuligere liensa kanyajiza chia chire bune chia minyokira akamotebya igontagete asengencho ya emergency abakarani na hakirwe siminkwara buna nairuraro nekene mbuya gwansoma ngento nkiaba katinda tikorako getebe ngento kia yetigangiko ndakiene kikwa kiagerana atagete chinayo lakini asengencho ntaramanye situation unere bono tiganda iko ngo wakirande simi tobaye tiningo anjete nende nekene nerebo aya basi ndaka uganye simu yana takupigia simu akupigia simu ngono lya kagenda akaika kaso tata akaika funaika yakaraso nyumba mwaya kanyigora muntu tanya kwa swasayo akagenda bedroom yaye ime akabeka marusa agasabu monguru ekera kura kalike SMS enyingi sana takwa magana mange ujazo musubati yoli I'm sorry, our relationship has been terminated. Can't continue. It cannot continue anymore. Tamo edino ni sababu manya gukwa na bakalero akumpatia sababu na kia aliko cha kobabu ya musubati oyamanye sababu na inda amanye ingegento kilia kolete ngia chitike kamanyekana finally atajijulia mwenyewe. Lazima atajua. Ajuaje? Lazima atajua. Munyagita aliyojere. Nki alikora ncherebe seri tangani. Atenkeje tuli. Okay, nki rero boro ya tere gachinchi akaira niya beseria. Hata maraika tatumiri. Oto maraiko tumi. So, amen, umunyagita aliyo ntumi yacha komeke lisense mono
alikucha kukana nga kinje ama professional ga gakigenda uri nyagitari ngaye gokonya lakini nje mno wonsa batingo nyara gokonya to that level. And I think, I mean, the act of receiving chiwesecho proves nga indeed na lenge willing okonye crime ikokolekana, lakini yakero the deed iri aba baby na mind ga change. Kiagero roje. Okay. bwana, This is a complicated thing. Nisa mapunte benga koko lega asia segete just serve abantu diligently. wane endo kende gukorerania isiro umugano uyo mungu hanonde rere mpaka chiete kuba tested wane kero bagenda baramo turukibona bayigwana n'umunyagita natete kubapima ntange byara gupima baro munyaroko uri akabeke simyo goto tage tisimi lakini abeke tisimi goto akona koria mangana ayata hiyo mungu anolioko motegete na pimiro kama chibu wana ya nyimbuga ngo twale ngo kenda Amburege jara kami ntunga kinje jinabutira ndo ichize cyabaire bobe mungu anolio mata kamwe akarasoka kuchisiko kerasoka naenda akanyorera nie simi akarate ngatiganda agenda ngoira no yoringi chembonyore iri asoka munya kitali kumiro musani oyo lingi ekerasoka omwezi kolia kama na agasiboka kati munya kitali actually I'm positive problem ena yanyorete mwaka fulani hivi na hivi lakini impimo proof mungu anolia taracha daktari akanyora na berebo daktari agaswai rumu ya imi akalike SMS nyinge akathe mungu anoli minyoka nyumba obekeja byanse orale akagenda. If you love yourself. Yes, ekonye Ontonaro segeti agatebanga onye gwikira abu akora endo igoro yaye bwikoma jene ala abashua of himself fast agiri agora basaja baje to kore yedegi gaseka sana baby agora basaja baje to kore yedegi obaye to gutakanga kwara agenda iwe basaja boka ara bukora baje to kora bono kiera bradi nda bono kara goli fabu kero we kalitagari muya kumanya kero mtarendo babere mwezi. lakini But again, if you know your status, why hide it? Because as to ikere bono mbu yote be situation yao just tell your status about konyu buya because we have abantu bara ambassadors yaba yabono bakugiria abantu bande train people na bakorera counseling n'abantu batwara kwasemeri bamenye ubugimo buya Equally naenda tete y'abantu ngasika nseteri buya yakobo mungara ngari carelessly liete liko zubigiro badeli liko kuzana umuntu manyo muntu status ya enere ndio it won't cost you a lot but it will cost your life because indeed the reason as to why abantu bakumanya status it means amaroire naro Exactly. so people should be very careful. Yes. Huo ndio ukweli wa mambo lakini aseba asonde bwensi kero kendo nye kurwarete twara kwasemelia kweli kero ikire kurwara twara kwasemelia naende bona anjerana you know the most important thing no wanjerana naende genda malio kuno munye gitari yako kote na utaishi siku nyingi igenteke ne whatever kene no accept wanchera no kunga bora na bere kubali ishatendeka ukisha kubali basi ntonda ndebe tinje binde bindi ndanya kumanya nayo kuchibosi right ilikuwa nzuri sana hii tumalize mafunzo kubwa mafunzo haya.